bazar thlir tu te chibai ule khoya emo kan phone battery lo a aman theilo lek to a tu te charger emo man kan han tuma kan charger alo in milawa kan tal boi vio mai thin hetiang hi mitam takin voi engemaw zat kan tok to ome tunlai khowela jon mobile phone te laptop te hi kan ni tin mamo atel lova kan theilo thil ani to a chuti lai chon mobile phone te hi kan off ngai me ulo englai po battery mangrang mai charge le thin nga yani a chuti lai chon charger hrang nei inman trom theilo ala fura inman trom theilo phone charger la hian boin tam taka thlena mi har sa jok ti tana ko pathua charger le ngai achian nuwa triral mai theilo le mi hring tana lo thlen theible lo ni boxi ani Union Ministry of Consumer Affairs chuan India rama mobile phone iPhone laptop le notebook siam tu tele asiam chho konga mala tu te hena le kha ziakin heng man ro sang te hi charger in man trom the siam dan tur ngai to turin an somani nikum November thla khan Glasgow khopuya UN Climate Change Conference nei ania khata han Prime Minister Narendra Modi chuan Lifestyle for Environment Concept of Life ati chu puangin PM 2.0 bo zuina kal zela hian Union Ministry hian hetiang hian ma an lata ni a tin nationally determined contribution NDC update chu Union Cabinet hian pompuin NDC noya hian India chuan boruak chia asiam chu thin chu kumsang ni le somthuma chuan za somli panga jetati tlem tuma mala turin na intiam ti ani a khover boruak chezel ti thatura India ram intiam na chu bo zuin Ministry chuan electronic bolhlo ti tlem konga nasajoka malak atum mekani Consumer Affairs Secretary Rohit Kumar Singh chuan electronic goods siam chhok tu industry nei tu tele sum tho tu te hna hian lekha thonin electronics thil kan man tamber ni mek phone lei thara pianga charger hran nei zela ahlui nena in man trom theilo wanga athar lei nge ngai angchi te chu sarkar chuan a hria consumer ten har satna an to pialama pumpel theireng tulova electronic man ro man bel na ani atia hemia wang hian sarkar chuan intina charger hrang kop thui thin hi ti bo the ni ti in sarkar chuan ngai tu na seng turin kanin somani ati ministry hian tun ogas ni som pasari hian hemi chungchanga in ron khom na le soi ho na nei turin industry nei tu te le sum tho tu te chu soma hetianga an som pol lian deuh te chu Electronics Products Innovation Consortium EPIC Foundation Manufacturers Association for Information Technology Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Confederation of Indian Industry Associated Chambers of Commerce and Industry of India Consumer Electronics and Appliances Manufacturers Association le Indian Electrical and Electronics Manufacturers Association te ania anni baka hian Indian Institute of Technology Kanpur Indian Institute of Technology Banaras Hindu University Varanasi le India Cellular and Electronics Association te po an som telbok hetianga phone zong laptop le earbud thlenga charger kanin man trom thei chuan phone bi ka phei chuan Apple chu atur na saber an ni dona anni hian iPhone a charge nan lighting port an la manga Android phone charger cable ang nilo an man alangaya iPhone le MacBook Air M1 inei kop chuan charger hrang ve inei angaya mase iPad le MacBook thar inei ro chuan type C cable imang kop theani heti la hian India ma phone hral hnem company panga Samsung Xiaomi Oppo Vivo le Realme te hian an charging port chu type C a an let vek to a an charging speed support te chu inang lo hlom ma se phone tlang hnoi lama charging port chu type C ani vek to a charger a in man trom thei vek ani tuna hian Samsung chuan an thil siam chuwa charger le cable an paita a hei hi environment na chiat zel lo na tana an malak na ani thu po an soya chuti lai chuan phone man trom India ram anga hral number phone ho hian micro USB cable an la manga aman sang deuh chinai ro chuan type C cable man ani to thunga
Amazon Kindle ebook lui te po kha micro USB charging port man ani boka tun haya Kindle paperweight signature te chuan type C USB charging port an mang vek to a Bluetooth headphone segment lama po brand number chuan type C charging anti deuh vek to bok laptop CM2 te hian an mani siam big chau charge thei turin charging port le cable te an siama laptop thar nei apiang in lo thei lovin charger thar nei zelanga ya laptop chia siam tir don po in a charger man nge om lo chuan ti thei ani lo boka a boi thlak riau thina tun haya Asus Lenovo HP le Dell te chuan type C charger an mang ta deuh vek ani kan electronic man ro sang charge ngai chhehvela charger in man trom thei chungchang hi tun haya ngai tua chhuat chau ani lem lova European Union chuan June thla khan charger in trom theia electronic man ro sang siam chungchang a hian rot na an lo nei to a anni poin an soi ber chu electronic bol hlo ti tlem le tool lova consumer te summan na ti tlem chungchang ani ve thowa he an rot na hi EU parliament a soi howin la pass tur ania kumina hian an pass man be sei ania EU hi chuan kumni chung grace period siamin hemi chung hian phone siam tu te chu charger in man trom theia phone siam tu ra ti an ninga laptop siam tu te ero chu thlasom li chung hun pek ni se ti in rot na an siamani ti chuan India rama po hetiang ngai dan le malak na hi a in tan ve mek ti na ni a nakin loka chuan phone charger in mil lo awanga boina kan nei te chu ti re ani tonga chung khata po charger in nang lo awanga boina arenga phone atanga kan thil du lak chhuah dona cable le apot in mil lo awanga dor le office kan boina thin te po are thei to don ti na ni a hadam thlak le dona chuti rol chon charger chi hrang om nuai mai awanga trulova kan sum man le electronic bol hlo tam tak ngai kan nei te po alo re thei dona malak na thatak ani ome bazari lo thlir awangin kan lo me